amateka yuzuyemo ibibazo birimo intambara, iyicwa ry'abantu benshi, inzara, indwara z'ibyorezo. Nibwo buzima bwacu twese. Ibi buri gihugu cyarabigize mu mateka yacyo, ariko hari ibihugu bivuga ko byarushije ibindi byose kugira amahirwe make, maze bikibasirwa n'ibyago bihora bibisimburanaho kimwe inyuma y'ikindi kuva bivutse kugera uyu munsi cyangwa kugera mu myaka ya vuba. Polonye nicyo gihugu gifatwa nk'icyarushije ibindi byose kugira umwaku mu mateka yacyo. Ibyago by'iki gihugu byatangiye mu mwaka w'1655 ubwo Suwede yagiteraga ikica abanyapolonye barenga miliyoni 10. Icyo gihe Polonye yasigaranye abaturage miliyoni 6. Imyaka yakurikiyeho yabaye iyo gucikamo ibice kwa Polonye mu buryo bwisubiramo. Uko ni nako igihugu cyagendaga giterwa n'ibihugu by'amahanga nk'Uburusiya na Prusse, aribwo Budage bw'ubu. Ibi bihugu byakoze byose ngo birandure umuco w'iki gihugu. Abanyapolonye miliyoni 4 iki gihe bahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu 1890. Mu ntambara ya mbere y'isi yose, abasirikare b'Abanyapolonye bari barahungiye mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, bisanze nta yandi mahitamo bafite usibye kurwana hagati yabo kubera ko bagombaga kurwanira ibihugu bitandukanye bahungiyemo. Bari abene igihugu kimwe, ariko basigaye babarizwa mu bihugu bitandukanye birwana mu ntambara y'isi. Nyuma yaho, abaturage babarirwa mu bihumbi b'Abanyapolonye bishwe umusubirizo bicwa na Hitler, abandi bicwa na Stalin. Mu 1944 umurwa mukuru w'iki gihugu Varsovie warasenywe burundu ushyirwa hasi. Nkaho ibyo bitari bihagije, mu 2010 ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 4 wari perezida w'icyo gihugu Lech Kaczynski, madame we Maria Kaczynski, umugaba mukuru w'ingabo za Polonye n'abandi basirikare bakuru, perezida wa banki nkuru y'igihugu, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga n'abandi bagize guverinoma n'abadepite 12 bose baguye mu mpanuka y'indege yabereye ahitwa Smolensk. Ni mu Burusiya. Ntabwo ari ibihugu byinshi byagize ibibazo bingana uko. Ibi byose nibyo bigenderwaho bikemezwa ko Polonye ari cyo gihugu cy'ikinyamwaka kurusha ibindi byose ku isi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuvuga iyi nkuru ya Polonye kwari ukugaragaza icyo bisaba igihugu ngo byitwe ko ari igihugu cy'ikinyamwaka kurusha ibindi byose ku isi. Reka noneho tuvuge ku gihugu bivuga ko ari cyo cya kabiri mu kuba ikinyamwaka mu bihugu byose biri ku isi. Haiti ni igihugu bisa naho kitigeze kigira inkuru nziza ngo imare n'igihe cy'umwaka kuva cyabona ubwigenge. Ni kimwe mu birwa bya Karayibe. Haiti iri mu nyanja ya Karayibe, ni mu majyaruguru ya Amerika. Birumvikana ni mu burengerazuba bw'isi. Nicyo gihugu cya kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabonye ubwigenge mbere y'ibindi byose mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Gusa amakuru ya Haiti ntabwo yigeze aba meza kuva icyo gihe. 95% by'Abanya-Haiti ni abirabura bafite inkomoko ku bacakara bagiye bakurwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bakajyanwa mu burengerazuba bw'isi n'abakoloni b'Abafaransa, Espagne na Portugal. Uyu munsi ibihugu byinshi bihanganye n'ibibazo birimo idindira ry'ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ibibazo bya politike, iterabwoba. Haiti y'uyu munsi ihanganye n'imitwe y'abagizi ba nabi yigaruriye igihugu. Guverinoma ya Haiti iyobora agace gato cyane k'igihugu mu gihe ibindi bice by'igihugu byigaruriwe n'imitwe y'abagizi ba nabi n'amabandi. Isi irimo iregeranya ingabo ngo zijye gutabara iki gihugu kubera ko imitwe y'amabandi ifite ibikoresho biruta ibya polisi n'iby'ingabo z'igihugu niyo yafashe ubutegetsi. Tubahaye ikaze muri kimwe mu bihugu byahuye n'umwaka kurusha ibindi ku isi. Ariko kubera iki? Uratekereza ko uramutse uhaye abantu 22 umupira w'amaguru ngo bakine, abatsinda abandi ubahe miliyoni 100 ariko bagakina nta musifuzi urimo, abo bantu uratekereza ko bagerageza kwibana no guhuguzanya? Niba igisubizo ari yego, birumvikanisha uburyo abantu bayobora isi badafite ubagenzura cyangwa se ubabaza ibyo bakora, nta mpamvu yababuza kwiba, kwica, kuryanisha abantu, gusahura, kuriganya, kubeshya n'ibindi bibi byinshi. Byemezwa ko ibingibi ari byo byabaye kuri Haiti. Haiti yaribwe kandi irasahurwa. Uyu munsi iki ni igihugu kidafite guverinoma ikora. Ubukungu bwacyo bwarahananutse, buri hasi cyane kurusha ibindi bihugu ku isi. Igice kinini cy'igihugu kigaruriwe n'imitwe y'abagizi ba nabi. Tubahaye ikaze.
igihugu cya mbere cyabonye ubwigenge ku mugabane wa Amerika ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ubwigenge mu 1776 zimaze gutsinda Ubwongereza bwari buzikolonije. Zakurikiwe na Haiti yabonye ubwigenge mu 1884 ubwo abirabura b'abacakara Ubufaransa bwakuye muri Afurika baburwanyije bakabutsinda bagahinduka abaturage bigenga b'igihugu gishya cyitwa Haiti. Intambara abacakara barwanye n'Abafaransa iri mu zakomeye zo kwigobotora ubucakara. Ababirabura b'abacakara batangije igihugu kure y'iwabo. Niyo repubulika iyoborwa n'abirabura yabayeho bwa mbere ku isi. Akaga ka Haiti kahise gatangira bakibona ubwigenge ako kanya. Kugira ngo Ubufaransa bwemere Haiti nk'igihugu cyigenga bwahisabye kwishyura miliyoni 150 z'amafaranga. Ni mu 1825. Haiti yari ituwe n'abacakara b'abirabura batari kubona aya mafaranga. Nka ibyo bitari bihagije, umwami Charles wa 10 w'Ubufaransa yategetse Haiti kugabanya 50% ku misoro Ubufaransa bwagombaga gusorera ibicuruzwa byose bwajyaga kugura muri Haiti. Ibi byahise byongera umutwaro kuri Haiti kubera ko naho bashoboraga gukura za miliyoni 150 Ubufaransa bwari buhafunze. Ubufaransa kandi bwategetse Haiti kwishyura aya mafaranga mu myaka 5. Bakajya bishyura miliyoni 30 buri mwaka. Miliyoni 30 yari amafaranga ku by'inshuro 6 umusaruro mbumbe wa Haiti wa buri mwaka. Kugira ngo aya mafaranga yo kwishyura Ubufaransa aboneke, Haiti yagujije Ubufaransa kugira ngo ibwishyure. Bagujije Ubufaransa miliyoni 24 bongeraho 6 bari bafite. Bayasubiza Ubufaransa babusigaramo inyungu. Basize isanduku ya leta iri mu busa. Hiyongereyeho umwenda ufite uburemere butagira ingano. Buri mwaka babigenza guku kugeza ubwo Ubufaransa bwaje kwemera kugabanya uyu mwenda kubera ko bwabonaga ko Haiti itazakomeza kuwishyura. Abafaransa barawumanuye bawugeza kuri miliyoni 90 z'amafaranga. Mu myaka y'1800 8% by'ubukungu bwa Haiti bwakoreshwaga mu kwishyura umwenda w'Ubufaransa. Uyu mwenda Haiti yawurangije ejo bundi mu 1947. Yaratangiye kwishyura mu 1825, bivuze ko bawishyuye mu gihe cy'imyaka 122. Iyi myaka 122 buri mwaka bafata 80% by'ingengo y'imari bakayishyura Ubufaransa umwenda bwabagurije kugira ngo babwishyure undi mwenda bwabahimbiye nk'ikiguzi cy'ubwigenge. Ni nkuko naba narakwigaruriye uri umucakara wanjye kugira ngo nkure ku rugende nkaguca amafaranga. Ayo mafaranga kubera kutayafitiye ubushobozi kugira ngo yanyishyure nkakuguriza kugira ngo unyishyure, hakiyongeraho n'inyungu kuri uwo mwenda nazo uzanyishyura nyuma. Haiti yishyuye miliyoni 112 z'amafaranga. Aya ngaya yashyize mu gaciro k'amadolari y'uyu munsi ararenga miliyari 30 z'amadolari ya Amerika. Amwe muri aya mafaranga Ubufaransa bwayakoresheje mu kubaka umunara wa Eiffel, umwe mu minara miremire kandi ifite amateka akomeye ku isi. Ikirango cy'Ubufaransa n'ubuhangange bwabwo. Iki gihe bamaze kwishyura nibwo Haiti yumvaga ibaye igihugu cyigenga. Ibihugu by'Uburayi ntabwo byashakaga kwemera ubwigenge bw'ibihugu by'abacakara. Ubufaransa bwemeye ubwigenge bwa Haiti mu 1825 nyuma y'imyaka 24 igihugu cyigenze, nabwo bubaca amafaranga yatumye badatera imbere. Ubwongereza bwemeye ubwigenge bwa Haiti mu 1833. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zategereje indi myaka 30 ngo zemere ubwigenge bw'iki gihugu kubera ko zari zaranze kwemera igihugu cyashinzwe n'abacakara byongeye babirabura. Iki gihugu kimaze kubona ubwigenge, Igifaransa cyagizwe ururimi rumwe rwemewe muri gahunda za leta. Mu gihe 93% by'abaturage bavugaga Igikreole batazi Igifaransa. Ibi byamaze imyaka 183. Abaturage benshi b'iki gihugu bamaze iyi myaka badashobora gusoma no kumva amategeko y'igihugu cyabo abagenga kubera ko yari yanditse mu Gifaransa. Umuyobozi wa mbere wa Haiti, Jean-Jacques Dessalines, yitangaje nk'umwami w'abami. Niwe wari ukuriye ubutegetsi bwose bwo mu gihugu. Uyu yategetse ko ubutaka bwose bwo mu gihugu bugabanywa abaturage bakaringaniza. Nta wagombaga kugira ubutaka buruta ubwundi. Uko abaturage babaye benshi, ibi byabyaye ikibazo gikomeye kubera ko ubutaka bwabaye buke. Imiterere y'igihugu n'uburangare bw'abayobozi kandi byatumye ubutaka bw'igihugu bwibasirwa n'isuri, umusaruro urabura. Ibi byiyongereyeho igipimo cya ruswa kiri hejuru cyane n'imisoro ihanitse kandi abaturage ntaho bakura. Byatumye iki gihugu gihora mu myivumbagatanyo
ihirikwa ry'ubutegetsi rishingiye ku kuba abahagurukiraga kwigaragambya bose barabaga bashaka ikintu kimwe gifite agaciro: kubona ubutegetsi, bitewe n'uko niho honyine hari isoko y'ubutunzi. Mu myaka 100 ya mbere y'ubwigenge bwa Haiti, 70% by'abayiyoboye bahirizwe ku butegetsi cyangwa se bicwa bakiburiho. Abandi 30% basigaye bapfuye urupfu rusanzwe bakiri ku butegetsi cyangwa se baregura ngo batazarangiza nabi. Umwe mu bayoboye iki gihugu barangije nabi kubw'ubwoko bw'ubutegetsi bahisemo ni Jean-Pierre Boyer. Hagati y'umwaka w'1820 n'1843 uyu yakuyeho uburezi mu gihugu. Kubaka uburezi ni ukubiba impinduramatwara n'imidugararo y'ejo hazaza, niko yavuze. Ibi yabishingiye ku kuba abatangiza impinduramatwara n'imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bose baba ari abanyeshuri bo muri za kaminuza cyangwa se abantu bize. Uyu ni nawe wemeye kwishyura abafaransa za miliyoni 150 ngo kugira ngo Ubufaransa bwemere ubwigenge bwa Haiti. Mwibuke kwishyura uyu mwenda byatumye igihugu kimara imyaka 120 nta faranga kigira, bityo nta n'umukozi cyashoboraga guhemba. Abasirikare badahembwa, batagaburirwa n'igihugu, bajya kwishakira ibyo kurya mu butunzi bw'abaturage. Ibyatumaga igihugu kitagira umutuzo. Mu 1888 Haiti yagize igitekerezo cyo gushinga banki nkuru y'igihugu. Kubera ko igihugu nta mafaranga cyagiraga, iyi banki bayishingiwe na banki y'abafaransa yitwa Crédit Industriel et Commercial. Banayihaye icyicaro i Paris mu Bufaransa. Amafaranga yose yakoreshwaga muri Haiti, politike y'imikoreshereze y'ifaranga ndetse n'ibindi byose birebana n'amafaranga byategurwaga n'Ubufaransa. Gusa zahabu yo bayibikaga muri Haiti ku murwa mukuru Port-au-Prince. Nk'aho ibi bibazo byose bitari bihagije, ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 12 mu 1914 abasirikare kabuhariwe b'Abanyamerika bamanutse mu bwato bwabo bwitwaga USS Machias i Port-au-Prince ku murwa mukuru wa Haiti, maze baragenda binjira mu bubiko bwa zahabu bwa leta ya Haiti, bakuramo zahabu yose yari ibitsemo. Zahabu yari ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amadolari y'icyo gihe. Barayifashe bayipakira ubwato bayijyana New York. Ubu buri mu bujura bwa banke bwakozwe n'igihugu cy'igihangange kiba igihugu gikennye ku manywa y'ihangu. Amerika yavuze ko itwaye iyi zahabu ngo izifashishwe mu kwishyura umwenda w'umurengera. Leta ya Haiti yari irimo banki zo muri Amerika. Amerika yari yaramaze kugura banki nkuru ya Haiti, iyiguze n'Ubufaransa, hapana kuyigura na Haiti. Muri make Amerika yasaga niyamaze kugura Haiti yose uko yakabaye, kubera ko abashoramari b'Abanyamerika nibo bahise bakingurirwa imiryango ya Haiti ngo bajye kwishoramo imari. Muri bo harimo witwaga James P. McDonald's. Uyu yahawe isoko ryo kubaka umuhanda wa gari ya moshi unyura rwagati muri Haiti kugira ngo ubuhahirane bworohe. Yanahawe ubutaka bupima kilometero 20 kuri buri nkengero z'uwo muhanda wa gari ya moshi. Ni ukuvuga ko aho uwo muhanda wanyuraga hose ku nkengero zaho bahaye James P. McDonald's ngo hatere urutoki. Yahise anahabwa uburenganzira bwo kuba ari we wenyine wemerewe kugurisha ibitoki biva muri Haiti bijya mu mahanga. Ubutegetsi muri Haiti bwibwiraga ko ibi bizavamo urwego rukomeye rw'ubucuruzi bw'ibitoki. Abaturage bari basanganywe intoki barazambuwe, zihabwa uyu mushoramari ahubwo bahinduka abakozi be. Ibi nabyo byatumye havuka imitwe myinshi y'inyeshyamba yo kurwanya abayobozi bagurishije igihugu. Hagati y'umwaka w'1914 n'1921 mu gihe cy'imyaka 7 yonyine abaperezida 8 ba Haiti bahirizwe ku butegetsi cyangwa baricwa. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zakoraga ibishoboka byose ngo ubukungu bwa Haiti ntibuzamuke, kugira ngo abayobora iki gihugu bemerera Amerika iba ariyo igenzura urwego rwose rw'ubukungu bw'igihugu. Kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zagenzuraga banki nkuru y'igihugu ya Haiti, Amerika yageze igihe ihagarika guha leta ya Haiti amafaranga. Intambara ya mbere y'isi yari irimo iratangira. Perezida Woodrow Wilson yavuze ko adashaka ko Abadage bakoresha Haiti nk'icyambu, ahita anohereza muri Haiti abasirikare 300 bigarurira iki gihugu. Amerika yahise ikuraho inzego zose z'igihugu cya Haiti, ishyiraho izindi nshya, ishyiraho amategeko mashya, isenya igisirikare, itangiza ikindi, bimera nk'aho igihugu gitangiye bushyashya. Mwibuke iki ni igihugu cyari gifite abaturage binavugwa ko cyigenga. Ibi byamaze imyaka 20. Abanya-Haiti 15,000 iki gihe baguye mu bikorwa by'ubunyeshyamba n'imyivumbagatanyo yamagana ibi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye muri Haiti mu 1934. Igihugu gisubira mu maboko y'abanya Haiti, ariko noneho ikibazo gikomeye gisigara ari ruswa. Ibintu byaje kuba bibi cyane ubwo ubutegetsi bwafatwaga n'uwitwa François Duvalier, banamwitaga Papa Doc. Turi mu 1957. Bivugwa ko ubutegetsi bwa Papa Doc hari cyo gitugu kiryana kurusha ibindi byose Haiti yategekeshejwe kuva yabaho. Ntabwo Duvalier, Papa Doc yizeraga igisirikare cye, bityo yashinze umutwe witwara gisirikare wamucungiraga umutekano ukanakora ibindi byose ashaka. Ibi byatumye umubare munini w'abantu bize bahunga igihugu. Mu 1960 abagera kuri 80% by'abantu bize kandi babanyamwuga muri Haiti babaga mu mahanga. Muri iki gihe kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari ya Haiti yose yavaga mu mfashanyo n'inkunga. François Duvalier wamenyekanye nka Papa Doc ubwo yapfaga mu 1971, byabarwaga ko afite umutungo ufite agaciro ka miliyoni 150 z'amadolari. Aya yari 41% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cye. Umuhungu we Jean-Claude Duvalier niwe wamusimbuye, nawe akomereza muri uwo murongo. Gusa yaje guhirikwa mu 1986, asiga igihugu gifite imyenda itagira ingano, kitakigira abakozi bize, kidafite uburezi bufatika. Cyari cyo gihugu gikennye kurusha ibindi byose mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Nuba ariko ndiko bikimeze. Uko umwaka washiraga muri Haiti, ibintu byarekaga kuba bibi bikaba bibi cyane. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye muri Haiti mu 1934, ariko zakomeje kugira uruhare muri politike y'iki gihugu kubera ko nizo zashyigikiye Papa Doc. Mu 1990 nibwo muri iki gihugu habaye amatora ya mbere anyuze muri demokarasi. Hatorwa Jean Bertrand Aristide. Ataramaraho umwaka yahiritswe ku butegetsi. Byavuzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zishaka ko Jean Bertrand Aristide atsinda amatora, ndetse zashyigikiye uwo bari bahanganye, Marc Bazin. Ndetse banamuhaye miliyoni 36 z'amadolari binyuze mu kigo cy'abanyamerika gishinzwe guteza imbere demokarasi ku isi cyitwa National Endowment for Democracy. Gusa byarangiye abaturage batoye Aristide, ariko kimara gutorwa hahise hatangira gusohoka inyandiko za muganga zigaragaza ko Aristide ngo afite ibibazo byo mu mutwe. Byemezwa ko izo ari impapuro zakozwe ndetse zikwirakwizwa n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe ubutasi, CIA. Nyamara abanya-Haiti benshi, cyane cyane ab'abakene, bari bizeye ko babonye perezida mwiza kubera ko yarazanye gahunda nyinshi zo kubafasha ndetse no kugabanya imisoro. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 mu 1991 nibwo yahirizwe n'igisirikare mu gikorwa cyari kiyobowe na General Raoul Cedras, wari warize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe benshi bavuze ko Cedras yari asanzwe akorera urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byanavuzwe ko mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Aristide hari harimo bamwe mu baagent ba CIA. Aristide yahise ahunga igihugu ajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cedras afata ubutegetsi, akuraho gahunda zose zari zimaze gutangizwa na Aristide. Hagati y'umwaka w'1991 n'1994 benshi mu bari bashyigikiye Aristide barishwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bahise bohereza ingabo muri Haiti. Ubutegetsi bwariho muri Haiti bwari inshuti y'Ubufaransa na Amerika, cyane cyane ku birebana n'inkunga zitangwa n'ibigega mpuzamahanga nka Banki y'Isi ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari. Bivugwa ko ibi bigega, yaba Banki y'Isi ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari, byategetse Haiti kugumisha imishahara y'abakozi ku rwego rwo hasi kandi gafungura amarembo ku ishoramari mpuzamahanga. Cedras agifata ubutegetsi yahaye umwanya wa minisitiri w'intebe umuhanga mu by'ubukungu wari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Gérard Latortue. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bakoze ibishoboka byose basunikira Loni kohereza ingabo muri Haiti ngo zijye kubungabunga amahoro ziyoborwa na Amerika. Zaragiye zirahaba kugeza ejo bundi mu 2017. Ibi byose byakomezaga gusunikira Haiti mu kubeshwaho n'inkunga z'amahanga n'ubutabazi. Mu 1994 amahanga yarasakuje ashyigikira abaturage bavugaga ko barambiwe ubutegetsi bwa gisirikare bwa Cedras. Amerika yamufashije kujya ku butegetsi, nayo yashyigikiye abo baturage, maze Cedras akurwa ku butegetsi, bagarura Aristide. Arongera ayobora igihugu kuva mu 1995 kugera mu 2004. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 2 mu 2004, inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Haiti
zari zimaze kwegera umurwa mukuru Port-au-Prince, ubwo perezida Jean Bertrand Aristide we na madame we n'abarinzi babiri basohokaga mu gihugu bahungira muri Repubulika ya Centrafrica. Bagiye n'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean Bertrand Aristide yageze i Bangui mu gitondo cyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu mu 2004, acumbikirwa mu nzu ya perezida François Bozize wayoboraga Centrafrica. Nyuma y'iminsi ibiri ageze muri Centrafrica, Jean Bertrand Aristide yaganiriye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza avuga ko yashimuswe n'abarwanyi kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakamwuriza indege ku ngufu bakamujyana muri Centrafrica. Abakobwa be babiri bo babohereje muri Jamaica. Yavuze ko ishimutwa rye ryateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Canada. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ushinzwe ububanyi n'amahanga icyo gihe, Colin Powell, yahise abihakana avuga ko Jean Bertrand Aristide ubwe yinjije mu ndege imujyana muri Centrafrica kuko nta muntu n'umwe wamusunikiye mu ndege ku gahato. Agitangira gufungura umunwa mu bitangazamakuru ashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byahoze bimushyigikiye byahise bitangira kwitandukanya nawe, na Centrafrica yari imucumbikiye mu gihe cy'iminsi ibiri yamusabye guceceka. Afrika y'Epfo bari basanzwe ari inshuti, yanateganyaga kumwakira ngo ayihungiremo by'igihe kirekire, nayo yahise imusaba guceceka. Ibihugu byo muri Caraïbe byariteranyije bimusabira ubuhungiro muri Nigeria, ariko we ahitamo kwisangira abana muri Jamaica. Kera kabaye komisiyo ishinzwe iperereza yari iyobowe n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ramsey Clark, yemeje ko koko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abafaransa aribo batoje inyeshyamba zahiritse Aristide. Mu gihugu cye byari bicika, umutekano utameze neza. Perezida George W. Bush yahise yohereza ingabo kugarura umutekano muri Haiti. Zihahurira n'iz'Ubufaransa ziturutse muri Guyane nazo zije gucunga umutekano. Jean Bertrand Aristide yagarutse mu gihugu cye mu 2011. Na n'ubu abaturage benshi baracyatekereza ko ari ushobora gukemura ibibazo igihugu cyabo gifite. Nta ibi byago byose bitari bihagije ku gihugu kimwe, ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2010 isaa 10:53 z'umugoroba, umutingito uri ku gipimo cya magnitude ya 7.3 mu bipimo bya Richter wibasiye Haiti. Mu masegonda 55 buri kintu cyose giteretse ku butaka bwa Haiti cyaratigise mu buryo bukomeye cyane. Inzu nyinshi cyane mu gihugu zirunda hasi, ibikorwa remezo birasenyuka, abarenga 300,000 barakomereka, harimo n'abacitse ibice bitandukanye by'umubiri. Igihugu kitigeze gituza na rimwe, gituwe n'abaturage biganjemo abatazi uko kurya ugahaga bimera kubera ko bitarababaho na rimwe, kisanze hasi nta kintu na kimwe gisigaranye. Inzu z'abantu 1,500,000 zasenyutse burundu ku buryo ntaho kwikinga basigaranye. Isi yose yarahagurutse iratabara, abantu bateranya amafaranga. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika begeranije $58 z'amadolari mu munsi umwe. Imiryango yigenga yahaye amashami ya Loni ashinzwe ubutabazi $3 ngo atabara abanya-Haiti. Muri rusange ku isi yose hakusanijwe $13 z'amadolari ngo afashe abanya-Haiti. Abanya-Haiti barabyumvise, icyizere kiragaruka kubera ko bumvaga ko isi yabatabaye, ariko aya mafaranga ntabwo yigeze abageraho. Bibarwa ko 48% muri aya mafaranga ariyo yonyine yageze ku banya-Haiti. Dore uko byagenze. Aya madolari yose yahawe imiryango mpuzamahanga itarigeze ikorera muri Haiti n'umunsi n'umwe. Buri muryango wagendaga gukuramo ayo ukoresha ukohereza asigaye muri Haiti. Uko ni kw'imfashanyo nta na kimwe cya kabiri cyayo cyageze muri Haiti. Nyuma gato y'umutingito, icyorezo cya kolera kibasiye iki gihugu. Ntabwo ari icyorezo cyatewe nuko habaye umutingito, ahubwo cyazanywe n'ingabo za Loni zari zarahoherejwe kubungabunga amahoro. Iki cyorezo nacyo ubwacyo kishabarirwa mu bihumbi. Abanya-Haiti benshi icyo bifuzaga ni ukuva muri iki gihugu. Canada yafunguye amarembo yakira abagera mu bihumbi, cyane cyane abasigaye batagira ikintu na kimwe. Ikibazo nuko isura Haiti yari ifite icyo gihe n'uyu munsi ari igifite. Hari ubwoba ko iki gihugu kirimo kurindimuka. Ibyago bya Haiti ntabwo byarangiriye aha. Mu rukerera rwo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2021 isaa 7 z'ijoro, abantu bitwaje intwaro bateye urugo rwa perezida wa Haiti Jovenel Moïse, bamurasa amasasu 12 baramwica, bakomeretsa bikomeye madame we Martine Moïse.
iperereza ryaje kwanzura ko yishwe n'abacanshuro b'abanyakolombiya 26 n'abanya Haiti 2 ariko bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bose barafashwe abandi baricwa. Aba banya Haiti 2 babwiye urukiko ko baherewe akazi kuri internet kakaba akazi ko gusemura. Uwaketswe bwa mbere ni Dr Christian Emmanuel Sanon, umunya Haiti wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba umuganga n'umuvugabutumwa wumvaga umwanya we atari ukuvuga ubutumwa bwiza ahubwo ari kuba perezida wa Haiti. Yashinjwe ko ari we wahaye akazi aba bantu ngo bice perezida. Bamufashe bitewe nuko byagaragaye ko umwe mu bacanshuro b'abanyakolombiya bishe perezida Juvenal ari we muntu yahamagaye ubwo polisi yari ibagose igiye kubata muri yombi. Bivugwa ko abagabye iki gitero ku rugo rw'umukuru w'igihugu batigeze bagorwa na gato n'icyo gitero, bivuze ko mu barindaga umutekano w'umukuru w'igihugu harimo ababafashije. Nyuma yaho abandi bantu barimo n'uwahoze ari umusenateri witwa John Joel Joseph nabo batawe muri yombi bashinjwe uruhare muri ubu bwicanyi. Nyuma y'uru rupfu rwa perezida ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Igihugu kigarurirwa n'imitwe y'amabandi. Bivugwa ko hafi 80% by'umurwa mukuru w'iki gihugu bigenzurwa n'imitwe y'amabandi harimo uwitwa Cras Barrier n'uwitwa Grand Griff. Imitwe y'abagizi ba nabi irusha ingufu igisirikare n'igipolisi bya leta. Aya mabandi ngo afite imbunda akura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitewe nuko inzego z'umutekano za leta zacitse intege, abayobozi b'inzego z'ibanze birirwa batanga imihoro ku baturage ngo birwaneho kubera ko aya mabandi ashyira bariyeri mu migi rwagati, abahatambuka bose bagasora, ababyanze bakicwa. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga ko ibirimo kubera muri Haiti ari nk'inzozi mbi ku manywa y'ihangu. Umuryango w'abibumbye wahamagariye amahanga kwegeranya ingabo na polisi ngo bajye gutabara iki gihugu kitigeze kigira umutuzo kuva cyabaho. Kenya yemeye kohereza abapolisi 1000. Iki gihugu ni nacyo kizayobora ubutumwa bwo kurwanya imitwe y'amabandi muri Haiti. Ntabwo ari ukubungabunga amahoro kubera ko nta yahari, ni ukurwana. Ibihugu by'ibihangange ku isi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa nibyo bitungwa gatoki ku ruhare rw'imbere muri aka kaga kose abanya Haiti bahuye nako kuva igihugu cyabo cyabaho. Abayobora Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bemera ibi bashinjwa, kubera ko bavuga ko abanya Haiti ari bo bafite imibereho y'igihugu cyabo mu biganza byabo. Ntabwo bitandukanye no guteza inkongi ariko kavuga ko yatejwe n'ikibiriti. Naha dusoje iki kiganiro, tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.